Ako je svinjetina haram, zašto su mlijeko i drugi proizvodi dozvoljeni? Nije svaka životinja ista u islamskom pravu. U islamu nije zabranjena životinja kao takva, nego konkretno meso određenih životinja. Krava, ovca i koza su dozvoljene za jelo, svinja nije. Mlijeko je posebno spomenuto kao čisto. U Kur'anu se mlijeko opisuje kao čisto i korisno piće. Zato je mlijeko dozvoljeno čak i kada dolazi od životinje čije je meso halal. Osnovno pravilo, sve je dozvoljeno osim onoga što je izričito zabranjeno. Svinjetina je jasno zabranjena, zato je haram. Neki navode zdravstvene razloge zabrane svinje. Drugi kažu da je poenta u poslušnosti Bogu, bez obzira na naučna objašnjenja. Ako je svinja zabranjena, zabranjeno je i sve što dolazi od nje. Mast, želatin i tako dalje. Ali proizvodi od halal životinja ostaju dozvoljeni. Ova tema će sigurno izazvati komentare jer otvara pitanje: da li islam zabranjuje zbog štetnosti ili zbog principa poslušnosti? Zabrana svinjetine u Kuranu. Zabrana se spominje na više mjesta, vrlo jasno i direktno. Kur'an El-Bekare 273. On vam jedino zabranjuje strv, krv, svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. Kur'an El-Maide 5.3. Zabranjuje vam se strv, krv, svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. Kur'an El-Enam 6.145. Li svinjsko meso, to je doista pogano. Kur'an En-Nahl 16.15. On vam zabranjuje strv, krv i svinjsko meso. Dakle, zabrana je ponovljena više puta i formulirana vrlo jasno. Zabrana svinjetine u Bibliji. I u Bibliji postoji ista zabrana, posebno u Starom Zavjetu. Biblija, Levitski zakonik 11.7.8. I svinja. Papak ima razdvojen, ali ne preživa, neka vam je nečista. Mesa njihova ne jedite. Biblija, ponovljeni zakon 14.8. I svinja. Nečista vam je, mesa njezina ne jedite. Zanimljiva tačka za diskusiju. I islam i judaizam zadržali su zabranu. U kršćanstvu se kasnije pojavljuje tumačenje da su prehrambeni zakoni ukinuti, naprimjer u Novom Zavjetu. Ako je svinjetina zabranjena i u Kur'anu i u Bibliji, zašto je danas većina kršćana jede?